didapatnya dari mana, Bu? Sungai Pinang, Sungai Pinang di mana tuh? arah ke Tani Rajo. Tanjung. Ini berapa, Bu, seporsi dijual? 10.000. 10.000. Rame dah, Bu, setiap hari yang mampir beli? Ya, rame lah. Berapa kilo setiap hari, Bu, jual jambu? Gantung deh, agak 10 kilo. Rata-rata ya. Ini selain jambu bangkok, jambu apa, Bu? Jambu kol, jambu biasa. Lebih banyak mana, Bu, peminatnya, Bu? Kalau jambu Banyak bangkok ini, rujak. rujak bangkok. Ngapa, Bu, kira-kira, Bu? Banyak yang seneng. Nanti baru itu apa? Baru IPB. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Nur.